na pancaji pun Allah Ta'ala tania on romarak dektah tapi sementara pada tolauna pas sumpek angka ogi lo Malaysia ukur mak bene jajiang anak nasi mak bene jajian si anak apona mak bene si jajian si anak aputuna mak bene si jajian anak apu aga sana apu kacing-kacing Pak Yawanu tu kacing-kacing tatana ini gere iya apu kacing-kacing nah tahu aga ko tanah makarato Malaysia kak magi nak karato Malaysia apa nenena jaji ko Malaysia ambokna jaji ko Malaysia alena jaji ko Malaysia ya makada to Malaysia ka asli ya kami kalau ke Indonesia pakai ka paspor padahal asalnya ogi asli nenek moyangnya asli Bugis makotuni ro ini iro neneta Adam ipancajo ko suruga ya dempernya kolinoe si runtu Siti Hawa pemeng jajiang anak nak jajiang anak jajiang letu neneta jajiang anak ambok ta jajiang anak idik nah maka idik makokoe koi taneki tahu aga ki tahu tete aja penduduk dunia yaseng ya lewe taulino apa neneta jajo kolino ambok ta jajo kolino idik jajo kolino yaseng ni taulino padahal asli ta itu penduduk surga neneta ada penduduk surga jadi kenapa dicapak-capak tasik dia tahu penduduk surga apalagi dia komasigi tahu isa surga mana ki jadi angka matu toli supe mo ko surga apa ia lino bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal isalai wilino matu bicara gina li suki ripam masena puang Allah Ta'ala kinria sapa masena puang Allah Ta'ala suruga Jitau decenge mati tu ya sengi nrewa ripam masena puang Allah Ta'ala riwat tu tokolino napasan ni puang Allah Ta'ala tu fatazawwadu fa inna khairaz zadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Aki buaki bokong aga nangka ipakil li sukampota suruga fa inna khairaz zadi taqwa. Nainya si kanjak-kanjak na bokong ipakil li sukampoto ke suruga adalah takwa. Si kanjak-kanjak na bokong ipakil rewa kampota suruga adalah takwa. Magi nak kada si kanjak-kanjak na bokong ipakil tama suruga maka di pun Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara.
ipak berisi matu, ipak berisi matu tama suruga tau bertakwa loku pungala ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipak berisi, ipak berjama imatu tau mitau iri pungala ta'ala tama suruga dena nai paressa-ressa. Ia koi paressa mupi to tama suruga ai matanga. Apa ia matu iparessena tama suruga? Si sebu patau iparessa taci di si di bawah lolos tama suruga. Ko yaumul hisab. Ye ko melomopi iparessa napa ki tama suruga amo tama ki mitato. Si sebu tau iparessa si di bawah lolos. Ya ko ringki telu sebu patau iparessa napa ki tama suruga. Ya ko ringki telu ratu ki. Nah dia telu ratu minta ulaba. Nah, makanya bokok kami nama kesing ipakin rewat tama kampota tama suruga adalah takwa. Apa orang bertakwa ipak berisi ipak berjamai tama matuk suruga dena nai paressa-ressa. Yana tunak kadana bita tau jagaye sampajak berjamak ne kalimas disusiwani yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ipatame matuk suruga dena ni paressa. Apa mak berjamak matuk tama suruga tahu orang bertakwa mak berjamak jadi agurimi men ni mak berjamak. Ya matuk dia nak beri jama tamu suruh kata iparissa jolo. Nah. Ini gaya orang bertakwa termasuk pak beri jama pak termasuk pas sempajang itu ya setakwa. Maka dia pengala ta'ala zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ie korang ngewe degagar guna ilalana petunjuk lori tau mitau eri pungala ta'ala niga tau mitau ri pungala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Niga ya tau mitau ku pungala ta'ala ina tu tau matapa yakinne okko Oko anu de enerita bil ghaib de enerita suruga de penerita neraka de penerita apalana sampajange de enerita wa yuqimuna shalah nayat tatungi sampajange wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya kuang kadalle ya ring pungala ta'ala senantiasa toli nak beringi sesa nareko ang kadalle ya ring ku pungala ta'ala ye tahu bertakwa yakin ye de inairita na tatungang sampajanna ang kadalle na beringi sesa. Ye bokot tamawari. Kemudian kadai pungala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyud. Si tongan-tongan na tau mitau iri pungala ta'ala tu itaro imatu okko taman-taman surga. Surga kami nama kesip pemandangan ilalang bendengi angka umak na nabi tapura mita yero taman surga dena gaga melo marak da kolinoe melo mali mak penguju lo masih ya surga onro kasina
Okko lagi lino makanjak ni kampung na makanjak ni onroana makanjak bolana tulis sapa mupa pemandangan sapa mupa onroa rekreasi. Benengi ni tai taman surga, purenita taman surga. Di negara Malisar tapa sapa onroa rekreasi, melo mani bawa salai lino masija. Benengi purenita. Onro kasinero taman surga. Orang bertakwa ipatame matu ko taman surga. Iya taman surga akhirina ma atahum rabbuhum. Iya kon kaya cinai ilalanna taman surga. Pungala ta'ala langsung pakan kaki. Iya ko surga biasa-biasa pakai mupa pelayan surga. Pakai ilmu pembantu pangeran surga. Tetapi oko taman surga Pungala ta'ala sendiri mempaiki aga ya cinai alena pakan kaki. Na ya liwa nyaman namatu onro nyaman namatu koirita ni Pungala ta'ala pakan kaki na tasampu nyaman na suruga. Kopita ni matu Pungala ta'ala tasampunya mana suruga. Onronya mana narko irite matu Pungala ta'ala. Naiap mempaiki oko taman-taman surga Pungala ta'ala memagi-magi idi matu okoro. Amin. Tapi angkai pagau na to tamu ko taman-taman surga aga. Maka ni Pungala ta'ala innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ia wadinge tamu kor taman-taman surga wattuno kolino tolide cenna pogau. Dena salah kedo, dena kedo salah. Ya moga salah kedo, mo kedo salah. Gitu lide ce bantu lina pogau. Di antara rode cengin apagau atau penghuni taman surga itu adalah singkatannya takwa, tawadu. Decena pogo iromatu ro adalah tawadu, watuno kolino tawadu, rendah hati, mapakatuna ale. Dena matuna tetapi mapakatuna ale. Dena sombong tidak angku tapi rendah hati mapakatuna ale. Makua sifat na watuno kolino na nigi tau toli mapakatuna ale riolona Pungala ta'ala maka ipendri derajatna matandri. Nabi pacapurang, tapi salah satu sifatnya Nabi adalah tawadu, ipendrek darajatna mancajiwi pengulunna sininna Nabi. Tapi Fir'aun raja toli pendre alena bahkan nasangi puang ya jurukan oku Pungala ta'ala oku laut merah ipalabu. Apa tolina ka alena? Nabita napakatuna alena maka Pungala ta'ala pendre. Fir'aun na pendre alena Pungala ta'ala jajai. Tawadu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nayaro nabita to nasani pamasinanya asalamakang napoji tau padi napoji tu tuda sibawa menandro. Menurut tawaduknya nabita napoji newa si tuda ngatau padi ya kumaka samang yang katau sogi si batau padi nalap birang itu dah si bawa tau padi magai ya ko topat dia wasi bawa toli sukuru ati tapi ko to sogi wasi bawa
to lima romo seriati magi je nasugiro amu masam pajana de to ya mana ya to lima sampaja to lima padimu ai pajai sisa ngiria tapi ko to padi wasi bawa syukur ati we alhamdulillah angkana bola aku angka lalu je kasih tahu digapa bolana ya engka motorotan kalalo masa peda mupi nasaba iya wata iya wasi bawa maka nabi ta toli syukur toli tawadu nasabagai toli napoji tudang si bawa topat dia iya ko topat dia wasi bawa manyama ya bereng agagae tapi coba gari toso kita si bawang menyaga mak bere iya manyamangi milau tapi kau topat di mak bere nama kada punga la taala anfiku mimma razaqnahum aberingi sisa kon ka dalek na weringi punga la taala ne lora ki mak beringi agaga ya beringi lebih malas silisu daripada agaga mabuangi poliasi langi latu tanda ya kon kagaga mabu poliasi langi de pana latu tanai angkan itu pak berewe lisu wad dimancaji patola bala wad dimancaji adisi disingan wad ding iya matoro ya beringi lisu kega bangsa lisu pak berewe mancaji patola bala taroki memang oko lauhil mahfuz totota asona juma silapoki jikon katau silapo kecelakaan dia itu nak kebetulan pura memang tercatat oko lauhil mahfuz tetapi watunna jumasu buma pandreki masidakaki mak bereki juma berkaki maka ia naruh pak bereta waktu na Jumat subuh lisu mancaji patulak bala lokuidi apa toto naruh makan silapoki jumana tapi pura ki mak bere pura ki masidaka maka iro lisu lokuidi mancaji patulak bala silapoto ngaki tapi lala mitewa silapo maga ko lala yo silapo digaga mari gaga andai kata dia tak sidak kau naruh dia tak beringi gagatau naruh silapo to ngaki oh to yewa silapo upa ko de tomate masoko siki tegare wadili supa bereta mancaji adisi disingan asona jumai malasaki toto ir pura taroki ir takdir tayir tapi pura ki masih dekah malah satongi tapi padi ulumi minta tujuh migalatikan ni sauni sisa rupiah andai kata deta sidakah operasi rumah sakit megangi ongkosota nero bendengi masih dekah ki onaro elena bahkan wat dijaji lalo aga tak bering ia tolisu manja abil hasanati falahu asru amthaliha nigi polisi di decing iwalai 10 pengulut ta'alih mak bagi-bagi telu dirham lokku topat die maka irosoe iparewakan 30 dirham langsung poliase langi sini no masalah melebih kadar inilah sifat tawadu rendah hati idecing itu paling tawadu yang kedua takok qanaah irsange qanaah merasa cukup nih kong kayak punai iya ko merasa nih cukup kong kagagata dena tutup rapi-rapi santai-santai nih sapa agak-agak sampai waramparang apa magai apa kong kan runtuk cukup naro cukup dena masus satay ko maangka si pak konaa napunay
merasa cukup apa yang dimiliki. Aga ya punai gana naro, ya kota tambah mupi lebih niro. Jadi gangkana aja na tatamba tata aberelengi niat to aga gaya berengi to litatamba. Yang ketiga, napusipa orang bertakwa itu adalah wara, ya senge wara manini, yaitu agaga masarea yanre lasana itu kongka anuhara yanre tulimeloi ati pogau dosa. Jikon ka dosa tulimelo ya cinnai isama dosa tapi tulima cinna ki sading asalanna yaitu anu haram. Angka panrita oko inda italla Maulana Yakub mapunai sipa wara manini ya kon kagaga melonanre na paressa yolo ya kode na manas sapolianna denanre gangkana denang kana terlintas atina tulimelo pogau dosa angka sa dosa na tapi anu dena tungkai denang kana terpikir tuli pogau dosa. Angka minang kasih diwatu angka tahu melo jamu melo pandre mo bi melo na pandre tapi iro tahu ini sesama kada dena melo ia ko ipandre Maulana Yakub ia kongka anu dena nama kasing halalana dena mitama tiga rona na pahang iro tahu iro gangkana watuna melo no bi loi jolo tania polianna no apa dena tanggungi polianna kebetulan ni pengusaha tu itu mundangi tapi dena tanggungi halalakna polianna betul angka campuran nama syariah jigangkanna na pasala lauma gaji kuli gajinna na irona pasti pula podangi benena meloki dupai tamu Maulana iye gajiku tati pusatku mupanrengi gangkana aku ani robe de darona naliangi andre yero dui tati pusat naro naliangi daging amo aju tunu nai pake nasu iro andrewe dui itu tati pusat na tolak kena naliang no bini Maulana lo di mandre nandre ro daging bro tolina coca dena melok tama tiga rona padahal tati pusat na mana sona ro punda bola ipandrengi magina dena melok tama iro ma putra milalang sumpana dena melok tama apa nasaba iye manini mimatto iye gangkana dena melok tama iro tiga rona nak biang ngiro daging ngiro lirita ku puna boleh ya pure mandre nak kada masona pura nak mandre mena lisu mak de na tanai benena makanja mo gabate mo aga non naro na pasti yang kanu haramu pokor magi na de na mitama tiga ro na Maulana nakade anu makasisa nakade paresai maga bate mo nasui niga pole mali daging nakada pembantu ta ai no pi pembantu na maga bate mo maliro na dagingnya pawi lampu apa lau pacak aku tu kade mo pawi nakadawanui waktu ko mali daging gua mupa kak tadan na iro ko camma iro daging iro jajin rewa kak gerta iro pa balu daging maka da kode musoko ngaka na cairi ko punggawaku mancai terpaksa iro pa balu daging na soko nga iro iya na rupa lisuro bah maka di pantas ternyata hasil pemerasan ya. Mancaji lo milo dampang Maulana makui cerita aneh cerita ni
Iya maulana nak kada taruh pelek wa cerita toko akibat na pak mu cerita toka. Iya tu andre mu pandrenga on nak tongang ide na tama 3 roku tapi iro micuku geser daging iro tama 3 roku selama iro 2 minggu si tangaulang iro gagairo asile na iro akibat na iro tamai micuku hawana daging ita pandrenga asile si tangaulang iro tulimelo kak macan ring tegere. Padahal tau manini tau warai tapi angka tamak micun na mitama magi na sipulang iro si tangau lang iro tulimelo mita makunray padahal tau panini na aga pasabaran naro nasaba anu masarea onar. Makanya bu ya kuang kami tapanrang ilakai tata pilih-pilih iro mapacing iro pacan ring gitu. Idi dan na bapak pas salah-salah tu iro anu mapacingin atandre apa magai agak tamai lalat 3 roe na den anu mapacing itu akibatna tuliman nawa-nawa untuk pogau anu maja. Jadi untuk memberikan sifat wara itu adalah jagaiwi andre tama ilalang buah-buah. Yang keempat sifat orang bertakwa itu adalah yakin dengan janji na pungan Allah Ta'ala. Ya kong kana po pungan Allah Ta'ala ang kana po nabita mesti kita yakin 100%. Kemudian yang paling menonjol amalakna tahu orang bertakwa ditempatkan di taman surga itu adalah sifatnya itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Cek mina pake wandina untuk matinro. Cek mitinro na kuwani. Qalilam minal lail. Cek mi poloko sebagian malam. Iro yang sebagian malam iro tawatalun na wani mapamula tate 2 latu subuh iro yasang minal lail. Cek mina pake matinro koro talu jang iro. Pali-pali si jami matinro tu 2 jami matin si jami si tengah matinro kami nama tandre okro talu jang pamula tate 2 latu subuh. Tate 2 talu 4 5. Cedek mina pakai matin rokor sebagian malam untuk aga mak doja untuk mas sempajang tahajud. Napa ni kopuri mas sempajang mat tahajud dia matin rona aga pale wabil asharihum yastaghfirun. Nah pakai gunai waktu sahurnya untuk beristighfar. Min lau tobai angka gatau degaga dosana. Degaga tau degaga dosana sebab Nabi tabawa degaga dosana sininna tahu selain daripada Nabi angka mana dosana maka kesempatan okoki milau toba narikomelo itama subuhe ya sangi waktu sahur denari okoy denari na turung pamasena turung rahmat na pungan ta'ala masapa pungan ta'ala tu ko denari aga na pau may yad'uni fa astajiba lahu nigi milau doang lau pasija kita terima pak dongan nah ya kade pengalata nigi angka tau motok makokwe den nari na milau doang upasija utarima pak dongan nah. Makanya melu jaga ye berak masija na terima pengalata pak dongan wa may yas'aluni fa'utihi yakum millawi walingi wa may yastaghfiruli fa astaghfira lahu nigi angka millau toba ria maka lau tarimai toba. Nah jadi aja nih pas sia koe cek dek bawa sebelum subuh teh aja tu matinro okoe na sabab magai nonno ipungan Allah sapaki. Nah biasana tahu masalah amalakna tu mak doja sama doja mato tapi aku meloi subuh matinron itu
Padahal orang bertakwa itu justru okko yon roitar makade pungala taala nonno sapaki. Ia komelo ki mancaji pegawai menyamang, ia makanya ke bupati sapaki. Oh makanya cinampak tu lulus. Tapi kau ini mimelo sapai Pak Bupati, silada ki sapai melalui ajudan nang kamu dan sebagainya. Tapi narekualina sapaki menyamaki siruntuk. Sini no masalah melebihi kader. Oleh karena itu membagi-bagi nawiringi pungala taala ye sipa engkai naweli kisari komangi ialah bokongi. Nah termasuk orang bertakwa ya lay bokong na totama suruga masija. Bokok kami nama makasing adalah takwa. Nasawa orang bertakwa mak birjama tama suruga deni parisa-risa. Kemudian okko suruga nama tu orang bertakwa adalah di taman-taman surga. Pungala ta'ala langsung mempaiki nareko engka agaga ia cinai. Memagi-magi natarima pungala ta'ala minasata ya kamalakangi ya palaturangi lo sila surata yede pa nadapi ning kalinga yesuwe. Kidamikilah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.